Jotono no langsung ani channel lo, engkai tomo norok ani channel lo subscribe kelaya ko engkai subscribe kelai ready, ang getar job advertisement ta online information related videos na, engkai pada tini kasih getar notification nai, o notification engkai Sepahijala district season just code ni bekakti on notification dezaka, engkai pada official notification nai na, o official notification o tamori zaka, omokai to official notification o notification kangkai Office of the District Legal Service Authority Sepahijala District Sunamura kangkai o jagao notification rijak mani kangkai abo meo rijak mani o notification ang ani video bo senam kango notification o jefuru publish khlaijak puru oro sajaka je office assistant tai clerk klangjaknai tongmani o jagao tai data entry operator tomung no norok apply khlaijak tongkhang kangkai to norok o video no paithak jorate nai tongdi o jagao kangkai boni official website o je selected candidate rok ni bumung rijaka shortlisted ang o video ni description o rirwana norok thangai naidi kangkai o jagao je interview nai kangkai a interview kangkai bobo je borok rimana himalaya jagao je sekang apply khlaijak rok a candidate rok tomung norok shortlisted ongkhorkai simi norok interview rimanai abo 8 tarik nai abo kangkai data entry cum operator tongo jagao abo kangkai time of interview rijaka 10 am place of interview kangkai jagao official chamber of district and season judge Sepahijala inside Sunamura District Court Complex ajagao najaknai norokni interview tei kaisa tongo office assistant tei clerk tongo abo kangkai 11 tarik July o najaknai interview abo bo time same tongo tei jaga je place of interview bo same place no tongo norok obo nainai di ang pdf bo riruano o description o tei norok pdf no thangi download khlai nai di engkai o jagao sajaka je candidate norok interview ni bagai thangnai hai norok selected kangkai interview ni bagai a jagao norok no gk english tei computer o jagao sengjaknai hinipan oro sajaka tei mark tongnai interview ni kangkai 30 je aro to 50 mark ningna tongmani 30 ningnai interview kangkai phadi je selected candidate list kisa nalayena abo ango video ni description o bori rinai norok download khlai no nai mane o description ang pdf no rirwane je selected nai candidates rok ni bumung rok no gangkai o jagao naidi oro je notification rijak mani abo to Sepahijala district dashboard ni bukhakti ni rijago o jagao list of candidate je eligible ngi tongnai interview ni bagai gangkai abo data entry operator ni bagai engkai o jagao sajaka je interview ngnai abo to 8 tarik July o ngnai tai norok ni time tongnai 10 am haipano norok ma soginai 9 am ni sekang norok report ma thangnai a jagao reporting time rijaka 9 am o je pdf o tongo serial number tongo tai norok ni application serial number tai name of candidate tongo tai norok ni address bo rijak tongo tai norok ni contact number email id haike rijak tongo kangkai haike no te kisa post kangkai abo kangkai o jagao tongo o post kangkai office assistant clerk abo interview najaknai abo to 11 tarik July o najaknai interview time engkai to 10 am no rijaka tei reporting time rijaka 9 am norok 9 ni sekang no ma soginai norok tomung no sekang rogo norok apply khlaijak tongkhang kangkai norok o post ni bagai Sepahijala district judge court je o jagao oro tongo clerk tai data entry operator trangnai tongmani a jagao norok apply khlaijak tongkhai me month to tongmani abo application ang video bo swnamkai norok apply khlai tongkangkai norok nainai di norok ni bumung shortlisted o phaikangkai norok interview ready interview o jagao date rijak tongo abo norok nainai di pdf ang rirwani description o norok download khlai tesa kamkai pori nai di kangkai norok ani channel no subscribe khlaiya ko kangkai to subscribe khlai ready ang omahai no job advertisement video sanamo engkai tinin bagam sunong situng